Pa vidite, ja sam rođen u Jugoslaviji, rođen sam kao Jugosloven, odgajan od roditeljske kuće preko gimnazije Maršala Tito, kasnije akademije, armije, odgajan sam u duhu jugoslovenstva. Ja to svoje opredeljenje nikada nisam menjao i ma ko šta mislio. Ja sam bio, ostajem i umrijet ću kao uvjereni Jugosloven. Zašto? Nije to bez razloga. Nemam razlog se hvalim, ali ne skriva svoje socijalno porijeklo. Bio sam uvjeren da to bilo zaista jedno društvo jednake šanse. Bez obzira što ko mislio ili nas špekulisao, izvrtao činjenice ili izmišljao. Ali dijete obučara i domaćice da postane u nekoj zemlji pilot elitne jedinice, elitnog aviona, da postane oficir visokog čina, njen diplomata, moglo je to samo u Titovoj Jugoslaviji. Ja tvrdim da je ta Jugoslavija, ko se slagao ili ne, bila najhumanija, najplemenitija zemlja, čovjeku najokrenutija. Da se samo podsjetimo, samo primjer koje je možda bilo istrčavanje pred rudu, je bilo tako da je ne bio zaštićen radnik, nego ja s njim nisam bio saglasan, bio je zaštićen čak i neradnik. Šta danas rade radnici? Šutiraju na ulicu. Čak mi u vojsci smo imali jako mnogo samoupravljanja. Prema tome tvrdim sasvim odgovorno. Imam hiljade argumenata da je Jugoslavija bila najplemenitija zemlja. Nikada u istoriji čovječanstva takve zemlje nije bilo i nema šanse da je više bude. Pa ma ko se složio, ko se ne složio.